Osim brojnih poslova u oblasti vodoprivrede, Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine bavi se i zaštitom ribljeg fonda na svojoj teritoriji. Dobro obučeni čuvari na vodi su i danju i noću. Oni kontrolišu i sportske ribolovce i one druge koji se služe raznim nedozvoljenim sredstvima. Reka Dunav, brojna zaštićena područja i razgranata kanalska mreža predstavljaju radno mesto ovih zaljubljenika u prirodu, koji su u posljednje vreme izuzetno dobro organizovani. Dobili su nove čamce i modernu opremu, što im omogućuje da se uspešno bore protiv svih negativnih pojava na vodi. Njihov moto je nulta tolerancija za ribokradice. Ribočuvarska služba Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Između 1252. i 1262. kilometra toka Dunava smestio se Novi Sad. On je administrativni, privredni i obrazovni centar Vojvodine i Južno-Bačkog upravnog okruga. U centru Novog Sada, u bulevaru Mihajla Pupina na broju 25, nalazi se sedište Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. Nešto dalje, na samoj obali Dunava, s radom je počeo i monitoring centar ove firme. Vode Vojvodine poslednjih godina dosta ulažu u ribarstvo. Uspeli smo da zanovimo sve čamce koje smo imali, da kupimo nove i jače motore, da zamenimo terenska vozila, da nabavimo novu opremu za ribočuvarsku službu. Kupili smo takođe i dronove i termovizijske kamere, tako da su nam ribočuvari opremljeni sa najsavremenijom tehnologijom. Ribočuvarska služba se sastoji od 20 ribočuvara, gde svaki ribočuvar ima svoje fizičko-tehničko obezbeđenje koje ide sa njima na teren. Ribolovne vode koje pokrivaju Vode Vojvodine su reka Dunav od Bačke Palanke do Beške, kompletna kanalska mreža koja se sastoji iz kanala Novi Sad Savino Selo, Bački Petrovac Karavukovo, Prigrevica Bezdan, Kosančić Mali Stapar, Kikinski kanal, Banatska Palanka Novi Bečej, Stari Begej i Plovni Begej, i takođe kontrolišemo 3 zaštićena područja, to su Begečka jama, Beljanska bara i Jegrička. Oformili smo i najsavremeniji monitoring centar i mislim jedini ovog tipa u regionu, preko kojeg 24 sata, 7 dana u nedelji možemo da pratimo naše ribolovne vode. Monitoring centar funkcioniše tako što smo postavili kamere duž ribolovne vode koje mi kontrolišemo, gde ljudi koji su zaposleni tu prate stanje našim ribolovnim vodama. Čim uoče neku nepravilnost ili neko dešavanje, obaveštavaju naše ribočuvare koji istog trenutka mogu da reaguju i spreče ribokrađu. Ovi ljudi obilaze ogromnu teritoriju, sastavljenu od više stotina kilometara plovnih puteva. Oni obožavaju svoj posao, koji ponekad može biti izuzetno težak i zahtevan. Na sreću, oprema kojom raspolažu je vrhunska. Mi radimo svakodnevne kontrole, i prepodne, i popodne, i noćne kontrole su aktualne. Imamo dobru opremu, možemo da pokrivamo veliki deo terena. Imamo preko 10 čamaca sa jakim motorima, znači to su motori od 60 konjskih snaga do 100-150 konjskih snaga. Imamo čak i najsavremeniji čamac sa sonarima koji ima 250 konjskih snaga u cilju da sprečimo svaki vid nedozvoljenih radnji. Radimo nadzor iz vazduha, imamo ove male mini dronove. Moram da napomenem da imamo veliki dron Matrica koji na sebi nosi 2 kamere, dnevnu i termovizijsku. Služi pogotovo za noćne akcije, da pregledamo kompletan teren. Snimanje i kontrola iz vazduha nama mnogo olakšava posao, zato što kad je Dunav nizak negde ne možemo prići, kad je Dunav visok mnogo je opasan, nosi sve i svašta sa sobom. U takvim situacijama možemo mi sa vode da javimo ekipi na obali, da ode na tu lokaciju, da proveri da li se obavlja neka nedozvoljena radnja ili je lice u obavljanju rekreativnog ribolova ispravno i tako dalje. Ne može niko da se skloni sa terena da ga mi ne primetimo. To je bio cilj
jednostavno možemo svaki vid krivolova ili neke nedozvoljene radnje da snimimo, da stignemo do tog lica, da ga legitimišemo, da utvrdimo koju radnju on obavlja. Pravi sportski ribolovci, bez obzira na svoje znanje i iskustvo, vole da vide čuvare na delu, jer znaju da će, zahvaljujući njima, dobrog ulova uvek biti. Hvala vam puno. Bistro, uživajte. Hvala. Pored rekreativnog ribolova, Vode Vojvodine se takođe bave i privrednim ribolovom. Imamo 25 privrednih ribara, to je negde optimalan broj da se ne ugrožava riblji fond. Obližnje mrtvaje, kubici i kanali prirodno se pune ribom iz velikih vodotoka. Zato se posebna pažnja čuvanju ribljeg fonda pridaje Dunavu. Reka se kontroliše svuda, pa tako i u centru Novog Sada. U gradskoj zoni je dozvoljen rekreativni ribolov i zabranjen privredni ribolov od 1250. do 1269. km, znači nekih 19 km. Novi Sad je grad ribolovaca. Pecaju se grabljivice i sve druge vrste riba. Varaličari imaju svoja mesta. Oni traže soma, smuđa, štuku ili bucova. Odluka da se zabrani privredni ribolov u široj gradskoj zoni se pokazao kao dobra odluka, što je potvrdio i poslednji monitoring koji smo radili. Za riblji svet svake reke čuvarska služba je vrlo važna. Kada se ograniči upotreba mreža i drugih alatki, sačuva mrest i spreči prekomerni izlov, ribe neće nikad nedostajati. Trud, oprema i dobra organizovanost ljudi zaposlenih u vodama Vojvodine donose rezultat. Postavljene su na obalama fiksne i mobilne kamere na solarno punjenje, koje 24 časa snimaju stanje na vodi i direktno prenose u monitoring centar gde naše kolege imaju uvid u stanje šta se dešava u svakom momentu na tom delu vode. Trenutno imamo oko 20 ovakvih fiksnih kamera koje su postavljene na nekim interesantnim lokacijama gde je do sada bilo prijava za nedozvoljenu radnju ribolova ili krivolova, ali u toku je još postavljanje ovakvih kamera, a imamo mobilne kamere za postavljanje na nekim lokacijama gde imamo dojave da će se desiti nedozvoljena radnja ili krivolov, njih postavljamo po potrebi samo. Lica koja su vršila neke nedozvoljene radnje, više ih nema. Znači, ove kamere deluju i preventivno u sprečavanju nedozvoljnih radnji. Vode Vojvodine gazduju Dunavom od Bačke Palanke do mosta kod Beške. Zabrane, lovostaji i razna druga ograničenja postoje i moraju se poštovati. Nalazimo se u gradskoj zoni gde je popularno pecanje bućkom. Rekreativni ribolov bućkom je dozvoljen od 15.7. do 15.9. Razlika između sportskog ribolova i privrednog ribolova je privredni ribar ostavlja ribu, zadržava je za sebe, a rekreativni ribolov mora je vratiti istog momenta u ribolovnu vodu bez povrede. Svake godine imamo akciju poribljavanja gde poribljavamo sve naše ribolovne vode sa oko 20 tona riblje mlađi. Uglavnom se poribljava sa jednogodišnjem mlađi šaran. Bavimo se monitoringom ribljeg fonda na osnovu kojeg i određujemo količine koje su potrebne za poribljavanje. Pre 3 godine postojalo je samo jedno prirodno mrestilište ribe. Na osnovu poslednjeg monitoringa koji smo radili, uspeli smo i da pronađemo novih 8 prirodnih mrestilišta. Rezultati monitoringa pokazuju da je se riblji fond dosta popravio, što je nama jasan znak da mi dobro radimo naš posao. U vreme mresta dunavskih riba, akcije čuvanja su drastično pojačane. Tada se obilaze sva mesta gde se riba skuplja. To su takozvana plodišta i ima ih s obe strane Dunava.
U periodu mresta zabranjeno je pecanje većine ribljih vrsta. Posebno nije dozvoljeno postavljanje mreža, koševa i drugih alata. To je pravi krivolov. Ipak, zahvaljujući agilnom radu ribočuvarske službe, on se sve više smanjuje. Cilj ovih ljudi je da ga potpuno iskorene. S proleća, kada je vodostaj visok, razmnožava se najveći broj ovdašnjih riba. Po kubicima, rukavcima i zalivima uz Dunav tada se ilegalno postavljaju mreže. Ali skoro sve će biti izvađene. Preko 30 ribočuvara volontera je kod nas u javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine položilo stručni ispit za ribočuvara volontera. Znači on je primetio neku nedozvoljenu radnju, on dojavljuje nama, dojavljuje najbližoj policijskoj stanici da se ta nedozvoljena radnja spreči. To su pravi ljubitelji prirode i ljudi koji stvarno žele da pomognu u sprečavanju ribokrađa i narušavanja biljnog i životinjskog sveta. Na novosadskim terenima mnogo je mesta pogodnih za mrest ribe. Ima ih i u samom centru grada. Ona su najlakša za čuvanje. Na 1257. kilometru popularni ribarac koji je u saradnji sa Naučno-istraživačkom institucijom Prirodno-matematički fakultet ustanovljeno kao prirodno mrestilište ribe. Na ovom delu je zabranjen svaki vid ribolova. Jedan lokalitet od 9 kojih imamo na Dunavu koje su označene kao prirodna mrestilišta ribe. U javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine strogo vode računa o tehnici kojom raspolažu. Čamci se čuvaju u centralnom magacinu za odbranu od poplava. Osim dnevnih akcija, sprovode se i noćne, koje posebno moraju biti dobro osmišljene i organizovane. Noćne aktivnosti ribočuvarske službe Voda Vojvodine su redovne i u toplijem i u hladnijem periodu godine. Istovremeno one su uvek vrlo zahtevne, bilo da se izvode na Dunavu ili u kanalima. Upotreba dronova sa termovizijskim kamerama postala je uobičajena. Letelice obezbeđuju dobru vidljivost i najskrovitijih mesta. To ribokradicama unosi veliki nemir. Pretraga odabranog područja je detaljna. Uz kontrolu rekreativaca jure se mrežaroši i ostali krivolovci. Ručne termovizijske kamere dodatno olakšavaju osmatranje. Njima se može pregledati i obala i površina vode. Ni po mrklom mraku pripadnicima ove službe ništa neće promaći. Na kanalima DTD-a ima trenutno u jako malim količinama ribokrađe. Sa našom tehnikom novom kojom smo obezbeđeni, uspešno to suzbijamo. Na kanalima DTD-a zabranjeno je stavljanje mreža, stajaćih alata i senkera. Naše akcije su redovne, non stop smo prisutni 24 časa na našim vodama kojima upravljamo. Protekli godine je mnogo uloženo u ribočuvarsku službu, pored monitoring centra koji smo otvorili i pored kompletne opreme koju su dobili naši ribočuvari, uspeli smo da povećamo riblji fond, uspeli smo da smanjimo broj mreža u našim vodama. Također smo i smanjili broj ribokradica, što je nama jasan pokazatelj da idemo u dobrom smeru i daje nam podsticaj da nastavimo tako dalje. U prostranoj ravnici blizu leve obale Dunava leži Bačka Palanka, od Novog Sada udaljena 40 km. Pripadnici ribočuvarske službe javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine od Novog Sada svojim terencima dovde stižu za 40 minuta vožnje. Terene na Dunavu čuvari stalno obilaze, a po dojavi organizuju i prave potere za ribokradicama. Ipak, na vodi se može svašta videti. Osmatranje terena njima je postala navika. Oni su dužni da prijave i registruju akcidente, zagađenja,
mrtvu ribu, to jest sve negativne pojave. Ribočuvari su lepo vaspitani i ljubazni. Između ostalog, zato su omiljeni kod običnih građana, ribolovaca i rekreativaca. Najviše smo protiv te neke ribokrađe koja je u svakom slučaju manja nego prethodnih godina. To je sve zahvaljujući obučenosti ribočuvara i konstantnosti na terenu, znači i dan i noć od strane nas ribočuvara. Zbog čamca koji je izuzetno opremljen, imamo kameru koja nam je potrebna kad je neki problem na terenu, da imamo dokumentovano šta se dogodilo u tom nekom momentu. U blizini Bačke Palanke sreće se priličan broj ribolovaca koje treba obići i prekontrolisati. A tu su i uvale, zalivi i rukavci, važna mrestilišta skoro svih vrsta riba. Ova lokacija je poznata kao bager, pored Bačke Palanke, gde je zabranjen bilo koji vid ribolova i bilo koje uznemiravanje kako bi riba mogla na miru da se mresti, da zimuje i da obavlja svoje neke prirodne funkcije. Na levoj obali Dunava, tačnije na 1289. kilometru, postoje veoma bitna riblja plodišta, prirodna mrestilišta, to su Zeče 1 i Zeče 2. Predstavljaju jedno prirodno bogatstvo gde riba može da uđe, da se izmresti, da zimuje i da obavlja sve svoje prirodne aktivnosti. Blizu leve obale Dunava, 20 kilometara uzvodno od Novog Sada, leži bačko selo Begeč. Sa susednim Banoštorom, Fruškom gorom i Sremom povezano je skelom. Na mestu gde ona pristaje, najlakše je prići vodi i porinuti čamce. Od 1277. km pa uzvodno do 1280. km vršimo redovnu kontrolu privrednih ribara. Znači, privredni ribar morao bi da radi samo sa povlačećim alatima, zato što je trenutno zabrana svih stajaćih i samolovnih alata. Privrednog ribara ne kontrolišemo dok ne završi sa radom. Kad završi sa radom, kontrolišemo ulov, vrste alata, dozvolu, upis u E2 obrazac. Nešto najteže što može da se desi, to je elektroribolov. Elektroribolov je dozvoljen samo u naučno-istraživačke svrhe. Svaki vid drugog istog ribolova nije dozvoljen. Ribočuvarska služba Vode Vojvodine. Ja bih vas molio vašu dozvolu za obavljanje privrednog ribolova. Koje je oko mreža, da li su povlačeći alati, stajaći alati, sve su alati za povlaku. 80 mm. Čuvari rade svoj posao i mogu da kažem da nikad bolje čuvari nisu ni radili. Mogu da ih pohvalim. Savesno rade svoj posao. Ne možemo kazati ništa protiv. Hvala lepo, prijatan dan, svako dobro. Mi gledamo da što više utičemo na one koji vrše nedozvoljene radnje po vodi, da se to prestane, jer inače kazne su prilično velike. Uz levu obalu Dunava ovde se nalazi i jedno zaštićeno prirodno dobro. To je Begečka jama, okružena šumom i sastavljena od barsko-močvarnog rastinja, fluvijalnog jezera i mrtvaja. Park prirode Begečka jama prostire se na površini od oko 480 hektara. Trenutno je u izradi veliki projekat izmuljivanja Begečke jame, kako bi Begečka jama konstantno dobijala svežu vodu i da napravimo jednu pravu prirodnu atrakciju, da ćemo privući prave ljubitelje prirode da dolaze, da uživaju, da Begečka jama bude zaštitni znak Vode Vojvodine kao park prirode.
Dunav je drugi najveći evropski vodotok, samim tim nimalo lak za čuvanje. 30 kilometara nizvodno od Novog Sada smestilo se veliko selo Beška. Dunav od 1233 km do 1296 km od Bešančkog mosta skroz do Palanačkog mosta. To je nekih 66 km vode. Dunav je velika međunarodna reka. Samim tim je i veliki problemi su i na vodi, ali mi smo tu da te probleme uklonimo. Dva brza čamca su dovoljna za redovnu kontrolu. Ljudi koji se u njima nalaze su iskusni, dobro opremljeni i osposobljeni za obavljanje svih zadataka na vodi. Između Novog Sada i Beške mnoštvo je mjesta koje treba obići. Ovo je čamac HM22 sa vanbrodskim motorom od 150 konjskih snaga koji nam služi za neke brze i hitne intervencije da možemo bukvalno za 7 minuta da stignemo od novosadske gradske zone do kraja naše ribarske granice, znači do mosta kod Beške. Čamac je opremljen sonarom za pretraživanje rečnog dna, koji nam izuzetno pomaže i kod pronalaska samolovnih alata koji se nalaze ispod površine vode. Ova oprema nam je od izuzetnog značaja za naš posao. Čortanovačka Hagla je nastala radom Dunava i udaljena je samo nekoliko minuta vožnje od Beške. Ovaj dunavski rukavac još jedno je zaštićeno mrestilište riba. Redovno se obilazi i kontroliše. Kad je vodostaj nizak, nismo u mogućnosti da pretražimo sa plovilom, tako da ćemo sad podići dron, bespilotni vazduhoplov, da možemo da vidimo svaki pedalj ovog našeg ribljeg plodišta, da vidimo da li je sve pod kontrolom. Ribočuvari javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine raspolažu vrhunskom opremom. Rukovodstvo firme nije štedelo na tehnici, pratilo je svetske trendove i stvorilo vrlo sposobnu službu. Ovim ljudima na reci ništa ne može promaći. Teren se po potrebi pretražuje i sa vode, i sa kopna, i iz vazduha. Ova ribočuvarska služba u stanju je da brzo reaguje u svim situacijama. Kada su u pitanju dojave o bilo kakvoj sumnjivoj radnji na vodi ili pored nje, oni za tili čas stižu na lice mesta. Kad zateknemo lice na vodi sa alatima za prirodni ribolov, prvo pitamo da nam da svoju dozvolu, E2 obrazac. U slučaju da lice to nema kod sebe, normalno ide prijava, oduzimaju se privremeno svi alati za obavljanje prirodnog ribolova, piše se prijava koja se kasnije procesuira u sudu. Od 1250 km do 1260 km zabrana svakog vida privrednog ribarenja. Od 33. smeje se ribari do 50. i od 69. do 96. naš ribolov smeje se ribari. Mreže za privredni ribolov dele se na stajaće i povlačeće, dok u samolovne alate uglavnom spadaju bubnjevi i senkeri. U određenim periodima neki od njih su zabranjeni za upotrebu, što se mora strogo poštovati. Na 1243. kilometru desnoj obali reke Dunav pronašli smo vršku koja je ovog momenta zabranjen alat, zato što je stajaći. Na magacinu odbrane od poplava Vode Vojvodine trenutno se nalazi sav zaplenjeni alat koji smo zaplenili u redovnim i vanrednim kontrolama. Ovdje ima preko 100 km mrežarskih alata, bubnjeva, senkera, vrški, čamaca i drugih nekih pomoćnih sredstava koji su korišćeni u nedozvoljenom lovu, koji čekaju sad trenutno da predamo firmi za reciklažu kako bi se završila ova procedura sa zaplenjenim alatima. Uzvodno od mosta u Beški nižu se dobri tereni i za privredni i za sportski ribolov sa obe strane reke. Što se tiče rekreativnog ribolova, čovjek ako ima urednu dozvolu, gledamo ulov. Svaki ulov mora se upiše u jedan obrazac. Sme maksimalno svoti 5 kg plemenite ribe,
Za svaku ribu postoji kad je zabrana, kad je mrez. Svaka riba mora biti u meri. Ako je riba ispod mere, piše se prijava za svaku ribu koja nije bila u meri. Dobar dan, ribočuvarska služba Vode Vojvodine. Da li imate dozvolu za rekreativni ribolov? Lice nema dozvolu za rekreativni ribolov. U tom slučaju izdaje se dnevna dozvola. Danas ceo dan čovjek može s njom da peca. Hvala vam, danas možete da pecate, imate dnevnu dozvolu. Bistro. Vide se rezultati našeg rada, sve manje i manje alata u našoj ribolovnoj vodi zbog naše česte kontrole, tako da stojimo na tome što više da smanjimo ribokrađu da bi svi bili zadovoljni. To jest i naši rekreativni ribolovci koji vide naš rad i trud na vodi. Bačku lesnu terasu u dužini od 64 km presveca Jegrička, nekada najduži autohtoni vodotok ovog dela Vojvodine. Zbog izuzetno bogatog živog sveta, Jegrička je proglašena za park prirode. Informativni centar Parka prirode Jegrička, otvoren 2010. nalazi se pored mosta na putu Novi Sad-Bečej. Služi za promociju, lakši obilazak i kvalitetnije čuvanje ovog zaštićenog područja. Park prirode Jegrička na gazdovanje je poveren javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine, koje se o njemu domaćinski brine. Ribočuvarska služba Vode Vojvodine obilazi redovno terene na području Parka prirode Jegrička. Ribolovce obilazimo svakodnevno. Na području Parka prirode Jegrička važi dozvola za to zaštićeno područje. Ribolovac može da peca na 3 štapa. Što se tiče ribljeg fonda, uglavnom imamo šarana, imamo smuđa, u jesenjim danima štuku i meleze i ostale autohtone vrste. Babuška je srebrni karaš. Ona nije zaštićena i uvek se može hvatati. Vode Vojvodine sa svojim stručnim službama obezbedile su adekvatno i svakodnevno čuvanje svih delova ovog jedinstvenog i osetljivog vodnog sistema. Truksor je amfibijska multifunkcionalna mašina za košenje i izbacivanje viška vodene vegetacije koja troši kiseonik. Uklanjanje drezge i trule biljne mase veoma je važno za život riba. Pa mi se trudimo da krilo svedemo na najmanju moguću meru. Imamo noćne akcije gde vadimo nedozvoljeni alat sa vodotoka Jegričke. Našim aktivnostima usmeli smo da smanjimo krivolov u većoj meri. Nulta tolerancija prema ribokradicama glavni je moto čuvarske službe javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. On je posebno važan na Jegrički i ostalim zaštićenim prirodnim dobrima. Begej izvire u Rumuniji. Kroz Srbiju teče u dužini od preko 75 km. Zahvaljujući regulaciji toka, reka je plovna u dužini od 114 km, skoro do Temišvara. Vode Vojvodine su korisnici ribarskog područja na Begeju na 2 deonice. Od mosta u Stajićevu do Kleka i od ušća u Tisu 670 metara uzvodno. Na Klečanskom trijanglu, uzvodno od Zrenjanina, Begej postaje deo kanala Banatska Palanka-Novi Bečej. Ovde se mogu videti razna plovila, redovno i čamci ribočuvarske službe Voda Vojvodine. Ja kontrolišem teren oko Zrenjanina, gde pripada Begej i kanal Novi Bečej, Banatska Palanka. Na Begeju je riba broj 1 šaran.
hvata se smuđ na varalicu, bude i po 30-40 kg somovi, hvata se baš krupna riba. Kanal Banatska Palanka-Novi Bečej, dug 147 km, predstavlja važan deo hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav i veoma je bogat ribom. Na kanalu je dozvoljeno samo za sportske ribolovce. Od 0,3 pa do 21 časa je dozvoljeno pecanje sa 3 štapa. Dozvoljeno je pecanje iz čamaca, ali da je čamac priobljen uz obalu. Ljudi sve više vole da borave u prirodi. Pecanje je i sport i rekreacija. Zato sve vode treba poribljavati, negovati i čuvati. Mreža kanala hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav za mnoge je raj na zemlji. Sa krivolom nemamo neki veliki problem, često smo na vodi, kontroliše se, imamo dobru opremu. Da neko i pokušava u ribu graditi, teško da može. Voda se obilazi maltene 24 sata. Na kanalima hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav postoji veliki broj prevodnica. O njima i drugim objektima brine se javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Na svim hidrotehničkim objektima, to su naše prevodnice, crpne stanice, ustave i drugi hidrotehnički objekti, zabranjene je u krugu od 100 metara bilo koje obavljanje aktivnosti, bilo da je sportski ribolov, bilo da je kupanje, bilo da je neki drugi vid rekreacije zbog bezbednosti svih korisnika. Kanal Bečej-Bogojevo, između ostalog, predstavlja još jednu lepu ribolovnu vodu. Na kanalu Bečej-Bogojevo najčešće se peca šaran, mada u poslednje vreme sve više se pojavljuje linjak, koja je trajno zaštićena vrsta i koja uglavnom ide gde je čista voda, što je opet jako bitno jer se pojavljuje i lokvanj. Svi kanali sistema Dunav-Tisa-Dunav pogodni su za obavljanje sportskog ribolova. Najizgledniji i najpristupačniji tereni uvek su krcati ljudima sa štapom u ruci. Mi imamo redovne kontrole, ali imamo tako i vanredne kontrole. Kod nas ne postoji radno vreme 8 sati. Znači, mi radimo i 24 sata ako treba. I zimi, i leti, i na 40, i na minus 10, 15, ali uspevamo da se borimo sa svime time i sve rešavamo kako treba. Da nam na telefonu jave da je neka dojava, znači mi odmah izlazimo na teren, to možda nekih 5-10 minuta u vrh glave da sam ja na vodi. I tako i moje kolege isto. Podneli smo dosta krivičnih i prekršenih prijava. Borimo se i dalje. Mislim u rekordnom roku da ćemo to dosta suzbiti. U ribočuvarskoj službi Voda Vojvodine radi i jedna pripadnica lepšeg pola. Imam podršku i bude fino, ja se osjećam prijatno dok radim svoj posao. Dnevno kad izađemo čamcem, pustimo taj klocer koje vučemo po dnu, ako se zakači koja mreža ili nešto. Ribolovci najviše i najčešće dolaze u Srbran zbog bele ribe ili već meleza, babuške. Baš je aktivno, pogotovo u zimi, pošto je zimovnik, ima ribe tokom cele zime, na drugim mestima manje toga ima. Na ovim vodama održavaju se i razna takmičenja u pecanju. Ribe ima dovoljno za sve prisutne. Sportski ribolovci pomožu nam dosta kad se nađu na vodi, ako vide neke nepravilnosti odmah nam jave. Mi isto njima izlazimo u susret tokom godina poribljavanja, poribljavamo dosta kanale, pecari su zadovoljni, vidim da svake godine više i više kupuju dozvole. Poslednjih, mogu da kažem, 2-3 godine imaju dosta dobar primeran ulov. Tako da vidim s druge strane da su i oni zadovoljni što se tiče toga. Mi smo tu i trudimo se da to održimo u najboljem redu, jer ovo treba ostaviti i našoj deci, i našim pokolenjima uz pomoć građana i da zajedničkim snagama očuvamo ovu prelepu prirodu u ovoj našoj Srbiji. Sačuvati živi svet ogromne mreže vojvođanskih kanala nije ni lako ni jednostavno. Za to je potrebna sposobna, dobro opremljena
i još bolje organizovana ribočuvarska služba. Vode Vojvodine je imaju. Ovo javno vodoprivredno preduzeće uložilo je velika sredstva i trud da zaštiti riblji fond na teritoriji kojom gazduje. Osim kanala, tu spada i deo Dunava od Bačke Palanke do Beške. U njenoj službi zadaci su precizno utvrđeni. Nulta tolerancija prema ribokradicama. Osnovni je moto ljudi u brzim čamcima i sa značkama na grudima. Tako bi trebalo da bude u celoj Srbiji.